الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mga bangsami, mga pagaryami si agama Islam, gaya isu oras di itano di pamagusay si iku mga padabandingan wagamatan wagama Islam. Ayaw tuwa miya pakalangkap tano pamagusay tano sa giyang kaiya mababa oras na giyang kutua dadabiatan si iku kasung sa masjid. So dadabiatan si iku babu kasung sa masjid sutawa kebaya sumung sa masjid. Sutawa yamanan yan na pemisita sa giyang kutua mga walay wallahu subhanahu wa ta'ala na giyang kutua adna ini bagay wagamatan agama Islam mga adab, mga dadabiatan. Si kudatan rumpan na kapuni magusay na selamang kanudaan langulanguan o pakanag sa giyang kaiya dia kan di kapamagusay sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami na giya ikapiya wagamatan wagama Islam. Ustud na tarutop wagamatan wagama Islam. Kagiapya giyang kutuwa kasong sa masjid na tiyaguan yan sa aturan. Bigan yan sa dadabiatan na kaan makukumplito agiyang kutuwa simba utaw. An kakumplito agiyang kutuwa simba u tahu si iku Allah subhanahu wa ta'ala gina ni mala mi penalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala gina ni mala mi penalamatan si iku Allah kagi sakatan wa mga muslim na sakatan wi bialui wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga kadnian ini sugu yan unagyang kutwa mapia saka sugu a kumplito naguaya kabayar katan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutuam beluitan wa mga tao wa mga bilang tao. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakatiro yan natigyan na innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Giyang kutu hadithu nabitan wa Muhammad na ayamaan niyan na mataan natigo nabiyasakan na sigu ako miyabalu ya kuwa nabi, miyabalu ya kuwa rasul si sagyang kaya umma, kaanakan natigyan makomplito. Kautu anakan makomplito agyang kutua miya makapiapi paparangayan. So miya makapiapi mga dadabiatan, mga ulawla, na teruto panunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isang dunagiyang kaya ini pang doonian rakatan wagiyang kaya babukasong sa masjid wanto na ay penggelebekantan wa mga muslim. So preparado kanudan na nauad na mga bulpiniusan isad na mapeka pa nga di sa online nagyang utwa pagaryakan agog yang kutwa pamanian na misisyan bala-bala sansiran wallah dia kan no pa pagaloy nagyang kutwa ngaranyan katawan ka pagari ko agyang kutuwa yung mananian na ngaran ka uway masya Allah na takapan rakan wallah langun tanud nagyang kutuwa pamanak bebaya si iku kapaganad sa ilmu masya Allah na namiya kapiapianan pepakasurat sutaw igira adnap kenegian mga pipia anduan wagamatan wagama Islam
ka upama ko ayat tanu busena inagiang ko tu akap ke negara tanuron na diu tu kesanaan adna masa na kelipatan tanu agiang ko tu mian negara tanu na ayabu ka pengedudan tanu nagiang ko tu wadna mini surat tanu na giu tu ika kilaya tanuron na pakakasu yagiang ko tu maklumat punan tanu agiang ka iya mia balu ya alang tanu sagiang ka iya kagagawi agiang ko tu mga dadabiatan si iku kasung sa masjid. So Muslim na kailangan din sa ginawa niya agiang ko tu katukawan niyan wanto na absi mga dadabiatan sa agiang ko tu kasung sa masjid. Isusugu sa agiang ko tu ada niyang panakasembayang kau tu. Sugu ang Bisaya. O di na sunnas tawag yang kutu akan gelbekan yanun. Das kanyang penamakaw masagyang kutu adar pa simba yanun suwallah itindig yanun nagyang kutu sambayang nana bigang kapagarya wagamatan wagama Islam. Ini pangdoon niya raka agyang kutu mga dadabiatan ula-ula amapia sagyang kutu kasung sa masjid. Isti'dadan laha kagiang kutua di itanu di preparadu sagiang kutua mala asuguan rakatan wallah agiang kutu susambayang ikadua rukun wagamatan wagama Islam. Asusambayang nagiang kutu ba adna mga galba kakailangan na diun dimi preparadu utaw. Dumada itong kun. Kau tayo manan yan na dumada itun. Titurun ko dumada itagiang ka iya mapamagusay tanu. Mga galba tindu wagamatan wagama Islam penggelebekan utaw. Giang ko to ba para mabaluy kun sutawa makasul sa giang ko to simbon yang si ko Allah si ko sambayang yan ala ahsanil hayat na miyakap piapi agiang ko to mambebetadian masisipatian sa giang ko to kasimbon yang si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Paganero na tigian na igira pelalakaw ka asungka sa masjid agiang kutua kasungka sa masjid na ayaman ini ataka na itindig ka agiang kutua sambayang sa baradima kau tu jamaah baradima agiang kutua mapipikir ka sa agiang kutua kasungka sa masjid saya si ini si ku mga dato so mga baina di kanu saya pasipad ka surkiyo na aya pinakamapi asambayang iyo nagyang kutua sisi kanu sa walay. So mga bain na tigwagamatan wagama Islama pagisti di kanu sa walay kagyuti mapiar kanu. Para ini si ku mga dato. Para ini si ku mga dato. Yang kutuba sutawa sung sa masjid. Kapsembayang itinagyan nagyang kutua mala asugu anun wallah agyang kutu susambayang nafal yakun dhalika bisakinatin wa waqar na kailangan kun na pakapippian aginaw agyang kutua tao nagumapadal mo nagyang kutua at tumanina yang kutua tetakna ka pagariku sagyang kutua kasungka sa masjid pakapippi akan ginawang ka sagyang kutua ayamanan niya na kasungka sa masjid kagi ayad na sungwa na ka nagyang kutua kadenan ulang-ulang wanu kaden sudah tu ulang-ulang wanu datu aswallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutuku na paman na kailangan na tetak na tanu napakapipian tanu ginawa tanu sa giyang kutua kasung tanu sa masjid kanaba tanu rarata ginawa tanu atig tanu akata amya umap managyang kaya luhur amya kaya uyaw nawi dia ka lagi yang kaya kasung sa masjid. Ana ubatan to pikira. Uway. Diu tu kepakai ubatan to pikira. O di natika miya umap man lagi yang kaya sambayang asar. Na miya ka daga lagi yang kutu kostumir. Nakuha na man lagi yang kaya tindakan. Ana ubatan to pikira mga pagarya si iku agama Islam. Ayad na pikir tanu lagi yang kutu pakapian tanu ginawa tanu kasi itanu sung si itanu pemisita sung tanu sagyang kutu adar pa
pamana simba tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala itin degetan wagi yang kutua sambayang ami alu itanu si iku mga una kabenar ketanwanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira am yaw magyang kutua mga sambayang na ayadinya di materu si iku Bilal radhiyallahu anhu arihna ya Bilal. Ayaman nagyang kutua kateru nabitan wa Muhammad hay Bilal ayaman niyan na pakadeke kami kau dina began kar kami agyang kutua kapipi aginawa kau tu. Sunabitan wa Muhammad na igira ini tindegi nagyang kaya sambayang na pepakapi aginawa niyan. Na kailangan na mapadalam rakatanwana na pipi aginawa tanu mga pagarian na tetak na tanu. Di mabaluy sa mga ginawa tanu api asisi tanu sa masjid na giyang kutuba asala kau pernah mapipikir tanu. Miya kasami-sami dagi yang kaya betad tanu kaandid ni kapakaw matanu sa masjid piangat tutuusan tanu agi yang kutua mga galba kadi tanu ketuusan. Kapakaya giyang kutua miya da agunsi ka na ayad na kaya tanu dingkaun nakagiya ko ayaman na niya na tekebir ka tiga Allahu Akbar. Subus ayaman na niya nagunsi akan nasi isa giyang kutua tibul na ruwa kanon ini betad. Anta kagiang kutua lista nakasagiang kutua dingka dikan degang ayang kau kia tu usi nakagi ko yaman niya na dika disembayang kau tu. Kailangan mga pagarian nagiang kutua tetak na tanu sagiang kutua kapsimba tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kana batanu di pamimikiran si ku mga galbek apad si ku galbek sang kaya dunia. Kailangan din nagiang kutu pamaasimba si ku Allah. Yang kutua tulabus ikhlas sagi yang kutua ditanu dikasim ditanu kapten dengan tanu sagi yang kutua sambayang. Pengenin tanu si ku Allah. Ama balui tanu mga tawa mga mukhlasin, mudina mukhlisin. Yang kutua mata guruk tanu agi yang kaya ikhlas sagi yang kutua kapten dengan tanu si ku sambayang kaan su syaitan na ditanu niya kebinasan. Wai. So iblis na ayabu mga pagaria, so iblis tatanu diniwaya. Ami alu sa Quran kana babu pamamya kay sa alu sa Quran su iblis nana ini bagay niya nakapasa dan si ku Allah apa nama namaranian isu tahu nama dedegian na ayabu adinian kega dedegan sagiang kai pamana mga kadin wallah sakatan wa mga manusia nagiang ko tahu amya padalmu nagiang ko ikhlas illa ibadaka minhumul mukhlasin atigu wallah. Paman ayah buat dingka kededeg si ku mga ori penakan nagiang koto atawan dudu nagiang koto titu akapagi kelas. So pengening ko si ku Allah mapedtanu si ku mga tao ama padalmu nagiang kai ikhlas ka antano dikebinasa yu iblis. Owai. Ikadua nagiang koto akapilala kau tawa sung sa masjid natige na wagaddul basar. Ana mga pagarian na itutulong ko nagyang ko tuwa ka pangilaylayan. Kau to pamanian na tumutulong so tao. Kana ba lumalang agudi na yaman na niyan na dinyan di pamana dinyan di pamagilaylay nagyang ko tuwa mga say di nagyang ko tuwa mga pedap kilay sa nagyang ko tuwa kapsung sa masjid. Naya ko na sunna mga pagarian na gaddul basar tumutulong so tao. Ito tulong yan o di na ayaman na mana si ayaman na mana gaddul basar na ibububa. Kau tu ibububa so pangilaylayan. Kau tu ibububa agyang ko tu pangilaylayan. Nana sunna si ko tao agyang ko tu kibubaan yan sa agyang ko tu pangilaylayan yan. Na kailangan na iman to na kaya to kawan tanu agirap sung tanu sa masjid. Na andip kepit na sumanga mata na ibubatan wagyang kutua pangilaylayan tanu. Wai. Wa khafdu saut nagyang kutua mainay sumanga kateru. Kenapa tanu dipelalis? Madakal mana mga tao andid ni kapakasungya sa masjid na piana naluan yan nagyang kutua mga ginawa niya na di melalis. Wai. Pamanam ya kalalay kasura ataw. Na kailangan ko na mainay agyang ko tuwa katero mga ito agyang ko tuwa katero uway nabaka di pagistorya o pama ko suginawain ka na may kang bela ka kanu sagyang ko tuwa lalan na kailangan na pamana mga bitiara mga nininay kenaba pamana kapelalis uway kenaba kapelalis mga bitiara uway wa qillatul iltifat na ikapat nagyang ko tu
pakai tu untano ko nagyang ko tu akan didingi-dingi la gyang ko tu mapasangi kan dingi-dingi la pamana may tubu pamana may kilat sa mata niya na kaya dingilan niyan na ditano ko na nasuan kailangan ko na pakai tu nagyang ko tu akan dingil sibusi ko mga importante din no pagilay na ka naroon naka indingi lagi ang ko to ulunga way. So pamana gyana ni mialu sa gyang kaiya mga kita o gyang kaiya kita o mga ulama tano at gyana igira asutaw na sung sa masjid kap sembayang nagyang ko to aya suna nagyang ko to paganero na matagu nagyang ko to katekena gyang ko to imbeba so pangilaylayan ikatlo nagyang ko to pakanininain so mga katero agog yang ko to malutano pakai ito nagyang ko to kan dingi-dingil o kan dingi-dingil gyang ko to ka pendingilutaw na malo niyan pasi pakai ito so isad na amya kaya to kawantano na insyaallah na ibigay ra katanuanan wallah manggel bakatan way manggel bakatan o pamakomini surat yup manuto na miya kalalaw to kiuman sa gyang ko to pamana dinyo di kapaganad si ikuagamatan wagama Islam. Miali kun sagyang kutu hadithu Nabi tanwa Muhammad pitruyan idza uqimatis salah wa fi lafdin idza sami'tumul iqamah egida tigu Nabi tanwa Muhammad kiamatan udina gyang kutu upama ku tigu Nabi kumangi wagyang kutu akamat gyang kutu mana kamat na ayaman auto na 18 degedin susambayang famsu alaikumus sakinah nasungkan wa tigu Nabi sa masjid nagyang kutu mabalui kanu tetakna kanu sagyang kutu kapsungyu sa masjid fama adraktum fasallu nasadna tigu Nabi sariyau tirun nasumbayang iniu wama fatakum faatimmu nagyang kutu adanirun rautan atarutu pani wa tigu Nabi tanwa Muhammad yang kaya katiru Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya pengakukuatan urunan dewan nagyang kutu adi kepakai ubatanu dinggegaan gyang kutu kanegatanu sagyang kutu kamat kiamatanu Bilal na ubatanu gegaan kagi madakal amang tawa nanayaunian nasukamat laboro nagyang kutu amang tawa sisiringan niya nagyang kutu masjid odi nagyang kutu masjid nandudu nagyang kutu amang tindiran nanaaya nanayaunira nagyang kutu kamat Bilal na andudni kakamatiron amya negira nagyang kutu Allahu akbar na miya lagu-lagu isiran na emanan yan na bru-bruiran sa masjid na dito kepakai mga pagarya kana bagiyo tu pamana dadabiatan na mapia sagyang kutu kasung sa masjid tigu Nabi aya dadabiatan aya ulaul amapia paparangayan amapia nagyang kutu asungga kun sa masjid na gyang kutu pamana tetak naka sagyang kutu kapsungka sa masjid way asad na tigu Nabi sariyaw taka pamaku aya riyaw takaw na dua karakat nagitu bu emanan yan na sembayang ka nagitu bu riyaw takaw nagyang kutu dua karakat o pamana dingga din na penamari marau taka penaria gyang kutu takbiratul ihram mustahil upama ku aya kabayaga nagyang kutua rautan nakasu tahbiratul ihram na ande din mga pagari pagbangiron na sungka sa masjid way ba aya nanayaw na kanakamat na tiga kailangan na raut nang su takbiratul ihram na kepakay mga pagari abaga dumadigrasya kagyang kutua di kagagaan na kepakay adna karumpakan ka udi na sakabud ni karumpakan udi na bagad na yamanan yan na minirpang na miyak wakabud na diman way so kailangan na ayad na rakatano mga pagari nagyang kuto suguan rakatano o agamatan o agama Islam magyang kutu tetak na tano uay yang kutu tigu Nabi daniron rauta upama ku aya bu riyaw tiro na dua karakat na luhurap sembayangan yo 4 karakat na komplituan yo tigu Nabi yang kutu daniron rauta uay ikadua tigian na sutaw udina su muslim na ayad na pinakamapia ada debiatan nagyang kutua kebalagas kanian semua sa masjid kau tu ayamanan yang kau na makabalaga mga pagarya makabalagari way pengabalaga tanukun sa masjid pamana kanabatan pagili ada nagyang kutu oras ati kita pamana 5 penaki kami noto sa diung kakemati pangabalaga ka pagarya si iku ayamanan yan nakapsungka sa masjid engkay noto
anak aku maraut agiang kutua takbiratul ihram. Upamannya namya kapia-pia manari gira mananya nasutau nasi dinemya ka sapaga na ya saap. Sumanga mama natigu nabi tanwa Muhammad aya denna mapi asaap umang adatu nagiang kutua sisi ari sa unaan wai. Pamana aya kuna pina ka mapi asaap tanwa mga adatu nagiang kutua matagutanu sa unaan. Saketanui pamana paganaya tataliku dan nagiang kutua imam. Wai, giang kutua tataliku dan nagiang kutua imam. Tigana wa tahduri salam ma'al jama'ati min awwaliha ka angka kun makapamangpad sa giang kutua dima sa giang kutua masjid sa giang kutua paganay ayamanan yan nakatakabirian. Kataya supeda ayamanan yan nasuanu tau. Wa qarib baina khutaka fi masyika ila salah nagiang kutuba kenaba kang gegaan kagiang kutu nakapilala kau ka sa masjid. Pamana ipelaka de kagiang kutu kawanan ka agiang kutu mananian na diwang ka diwang asking ka. Na kailangan ko nagiang kutu mananian na mainay. Pamana kenaba ka ding gegaan, kenaba nga pumakalala agiang kutu kalaka deka. Igira emanan yan na kenaba ka susah masjid kenaba gitu normal kalala kaung ka. Agi kada kalanman igira susah masjid na miya maka gengge ni kalakado. Ugay nagida kenaba niyan na pamana kenaba susah masjid na giang utamya kapia-pia kalala kau. Uy, ino to mga pagaria na kailangan kon nagiang ko to upama ko sita no susah masjid na giang ko to ba may na yagiang ko to kalala kau. Uy. Litakthura hasanatuk kau tu mana nian na anong kuno makada lagi ang kutua kekuatan wa mapia anong kuno makada lagi ang kutua imbula sarkatan wallahu subhanahu wa taala kau tu mga pagaria apia bisagi ang kutua kalala kau sagi ang kutua kasungtanu sa masjid na sadin sa kadakala abilangan lagi ang kutua lakadka nagiutu kekuang ka amapia. Kenapa besaya kambula sirkan agi yang utua mia kalalakai kalakad. Agi yang utua emananya namada kalamila kadeka sa masjid uhai. Mialui kun sagi yang utua hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apitro iyana idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu. So Nabi tanwa Muhammad na ya pitro iyana tigya na amay kasutao na miya gebedas. Udina upama ko su isar kanu na magebedas sa tigu Nabi. Na inimpidanian kau tu inimpidanian agiang kutua abdasian tiarutupian agiang kutua emananian na pagabedasan sagiang kutua mga anggotaian orianian na luminius kanian sa masjid audina sumyung sa masjid dan na sabab agiang kutua kaya pakaliunian inunta agiang kutua kasungian sa masjid kenapa adna man ni atian na ikadua lam yaktu khutwatan nada penatigu nabi ila kadian na pamana usar niya na salakad sagiang kutua kapsungian sa masjid enon taati gunabitan wa Muhammad na may puro agiang kutua daradatian la ilaha illallah titud mga pagaria kumala abalas away yang kutua umantanu besari lumakad mga pagaria si kuagama nabada na pukipuro agiang kutua daradatan salungan na mauri barakatanud na yaman na niya na pkesuat su Allah subhanahu wa ta'ala kesuat tarakatanu sagiang kutua yaman na niya na kapsungun tanu sa masjid kapkipuru agi ang kutua pangkatan tanu mga pagaria. Wahutat anu biha khati'an agi ang kutuba umantanuk man ilakad agi ang kutua diwang askitanu. Nana mga pepenas udi nama penas agi ang kutua satima na dusa amyang gelebek tanu la ilaha illallah. Lumakad sukawanan namini puru agi ang kutua darajat na ilakad man agi ang kutua diwang mga pagaria. Nama penas agi ang kutua isa amarat amyang gelebegtan dan mga pagaria unaan agi ang kutua kapanambuyang la ilaha illallah ya Allah tatapa kami ka sagi ang kaiagamang ka ya Allah sumanga ayamanan yan na mga pagaria mina pakitu kawin kakira agi ang kaiakapi agi ang kaiakapanambuyang dadi besari akalapi sunutaw kalangun din pa makapakalaba kapakade kapipiya ginawa lumakadeka na yamanan niya na isa amapia kipuru agi ang kutua pangkatan ka ilakad agi ang kutua diwang asking ka na isad na marata amia lebat agi ang kutua mga dusang ka mga pagaria na ayabu abgen saya wallah nagi ang kutua mga tawa mga barasambe yang mga tao way na piya kasigi suway kay yamanan niya na sumanga pagariami ada pa na makapikir sembayang na pamimikiran kanud mga pagaria.
Pamakop kenegi ogiang kaya mga wasiat amin ay pamimikiran kanu kami kapia-pia agiang ko tua kabalui utawa barasambuyang upamanian na sumuslim barasambuyang na makalima makasungu sa masjid na paman apiraw tu apkila kadiya sa agiang utawa na nakapsungya sa masjid na miya kapia-pia miya makalala abala sa kekuanian di kekuwa mga tawa di sembuyang sa masjid di na din sembuyang ada kekuanian di kumana nagiang ko tua amalian mga pagaria nana miya kapia-pia agiang ko tua di tano di ka paka tutu na sa masjid wai o di nagiang ko tua kiptin dengan tano sa agiang ko tua sambayang tano nagiang ko tua ba so mga pagariami mga bangsami sumpaya nagiang ka iya mga wasiat o mga ulama iyo na edna mapia nagiang ko tua mga pedtano anderi masa upaman yan na kepedtano sa agiang ko tua bilangan o mga tawa sesaap sira sa agiang ko tua emanan yan na iptin degira nagiang ko tua sambayang oi na kailangan mga pagaria na paman nagiang mani kailangan na ruta nuruno pama may sesa ruta nuruno makapamagugupa miya kapia-pia emanan yan na maapedega si iku saap pamanap sembayang andin ni kata kabir ka mga pagaria nagiang ko tuba balas na kagiang ko to alhamdulillahi rabbil alamin na simbag ka mabu Allah subhanahu wa ta'ala way nagiang ko to ba sutaw na yamanan yan na amay kong kapsembayang ang sutaw nakuha nagiang ko to amiyang ang gagalabak kaya na dusa na ibetad sa giyang kaya ulo niya nagugyang kaya manan yan na wagan yan na andekod ni karuko iyan rumuk wagyang ko to nagiang ko to ba mga rurur wagyang ko to dusa iniyan la ilaha illallah titu din ko mapia na may pamangka sumujud nagiang ko tuba mga rururu agiang ko to ay manan yan na dusa niyan taman sa dad na kelam bedusa agiang ko to ataw so mga pagaria titu din ko mapia ka pagalebat ka sa dusa oy nagiang ko tuba kaya teron no penuh nabitan wa Muhammad aya pinaka marani apa man yan na betada sutaw na marani siku Allah nagiang ko tua masa kasusujudyan ay miya kapia-pia ki paman na miya pia-pia gedam agiang ko tua sutaw na miya ka pangalim bebaan siku kadnan ya na Rabbul Alamin miya ka ruku miya ka sujud la ilaha illallah ay manan yan na titud na miya ngalim bebaan ka siku Allah agiang kaya mapia buntalakan na ini sujud ka siku Allah pia ka arkas agiang ko tua lupa ayabu ay paman na ayabu asaba pagi ng utakia sujudukan asiku Allah subhanahu wa ta'ala. So titun ko mapia mga pagaria agi ang kutua ka pangalim bebaan siku Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana dati gunabitan wa Muhammad ang mangalim beban inunta na ipuro Allah subhanahu wa ta'ala. So gyang kutuba so pansiku so mga pagaria mi ada pa na makapigir semboyang hey nayamanan niya na gid na ki ipamana kapagwasiat yami audi nakapananawaga miyar karakano way manan yan na susambayang tanwaki way susambayang tanu ka di buka sana nangyang kaya dunia nagyang ko to ba paman nakabenar ka tanu panaya wallahu subhanahu wa ta'ala na tigyan na amay kasutaw na makauma sagyang ko to pinto masjid ako tayo manan yan na ayaw bisa penutun tanu nagyang ko to kapilala kau tanu taman sagiang ko tayo manan na makaw matano sagiang ko to pinto masjid na anto na idadabiatan makaw makakun sagiang ko to pinto masjid na aya ipagunang ka nagyang ko to kawanan asking ka kau to aya ko na isultano sa masjid tatano diniwai so mga pagariami o di na mga bubayami pama iniugang kan o mga deto mga karumani asungan sa masjid na aya ko na pama na ipelakad aisul sa masjid nagyang koto kawanan aski wakul bismillah nagyang koto after untan nagyang koto bismillah na yamanan yan na pamanang betian tanog yang koto a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Nako tayo manan niya na sumapasang ika surat na suratan yun nagyang kaya pangani atigtan wa bismillah a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Upama na kapkagedamang kau na mata sai na kepakai nagyang ko bismillah
Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kau tu Allahumma ftahli abwaab rahmatik na pamana pagaria na suldegan sagiang kutua masjid. Amai pemangka maka pasadika sumbayang na peliuka kebayakan no pamalumiyuka nagiang kutua ayakum pemana ipeliu tanu nagiang kutua diwa nga mga skitano na pamana turun tanu pamana nagiang kutua pangani nagiang kutua paganay pamana ini pamangani tanu si iku Allah na sumbi antano ko nagiang kutua nagiang kutua ayam beti antano nagiang kutua Allahumma ftahli abwaab fadli. Kau tu si iku paganay aka sultano nagiang kutua Allahumma ftahli abwaab rahmatik na igira peliu tanu nagiang kutua Allahumma ftahli abwaab fadlik. Ino to mga pagaria kasukon su masjid na ino tano aya pemangani nagiang kutua ya Allah lakaingkar kami nagiang kutua mga limuka kasukon su masjid mga pagaria na san matatagu nagiang kutua mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah. Dia bersaya mana niya nakatatembengan rakatano aditano disusukatan saliyo. Amara rasa-rasa itanuro na aya besar ya kata taguan sagiang kutu alimu wallah na sa masjid. Oy. Rum besar ya mana niya na may papano-pano agiang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagarian na anto narina na yung tano. Di tano din bebanu gunagiang kaya alimu wallah na si ini ang besta tagua sa masjid pagarian na pamakutaka. Na sunod ka sa masjid na pamangan yang kasih ko Allah ya Allah na lakaing karakan nagiang kai ayamanan yan na mga limu ka. Nahigirap man na maliutano na inutano ko na yamanan yan pamangan niya giyang ko to fadl giyang ko to giyang ko to agi sukun saksi kun saliyo na rono matatagu agiyang ko to mga rizki wallahu subhanahu wa ta'ala nagito ko ni kapanganiatano sa giyang ko to pamana fadl giyang ko to pama aswallah nas kanya ni dimri rizki si ku mga tao ay. Nah, tigyan na amay kasutaw na makasulod sa masjid. Kata yung mga pagari, amay ka makasulod ka sa masjid, fala tajlis hatta tusalli raka'ataini tahiyat al-masjid, nauba ka untuk pagariya. Taman sadi ka makasumbayang sa dua karakata sunna aginan subituan sa tahiyatul masjid. Kau tu. Madakala si mga pagaritan o andun ni kapakasulyan sa masjid na miyang ilaylay sa giyang kau tu andi keparwan yan o nadarpa sa giyang kau tu patarugwa masjid. Anta ka sa giyang kau tu mga postin yan na rununum yan irisu na miyuntod. Na kau tu. Ay manandatan o makuha giyang kayanduan wagamatan wagama Islam. Ayaw besar yang mapian agyang koto adita nu dengko na maguntud taman sa dita nu makasembayang sa dua karakata sunnah. Away. Anto na dalil agyang koto akyat tiruaw nu nabitan wa Muhammad idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Tigu nabitan wa Muhammad na igira amya kasulci sarkanu sa masjid. Nauba untu da tigu nabitan wa Muhammad taman sa di makasembayang sa dua karakata masjid. So iman to mga pagarian na alin tanu agyang kutu abetad tanu. Andad nari kapakaw matano sa masjid na nagyang kutu ba maka sembayang tanu sa dua karakata sunnah agi utu ibituan sa tahiyatul masjid. Uway, pamana isad na kailangan kay mulangan tanu. Nagyang kutu ba pamanian na manggelebek tanu agyang kutu akasembayang sa dua karakata sunnah. Tigyan na thumma tajlisu tantadirus salah. Yang ko tuatawa miya kasul sa masjid na miya kasumbayang sa dua karakata sunnah. Nagyang ko to ba maguntud. Saka mau to ka muntud, pamana paguntud ka. Nagyang ko to penayaw na kaagyang ko to akitindigan si iku sambayang. Na mabalu ya tigyan nagyang ko to masaka untud ka si iku masjid. Ading ka di penayaw nagyang ko to sambayang. Mustaqilan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an ayakuna pinakamapi aswan ka pagaria. Sagyang ko tu ka untuk ka nagyang ko tu ba sendu den ka ginawang ka apteden tade manaka suwallah. Gyang ko tu apa mana pekadakan ka gyang ko tu mga azkar. Gyang ko tu dingka dikateden tade misi ku Allah. Odi nagyang ko tu ka pemangani kasih ku Allah subhanahu wa taala kau tu. Kagi pagaria gyang ko tu pagaletan kamat agus subang udina pagaletan ubang agus kamat na upama ko mamanganir usutaw
mamang ni sekalian na giyang kutua tatarimanu Allah so pamana pangni isana na mga masa mga oras tatarimaan Allah giyang kutua pangni muslim agyang kutua masa pagletano bang agusu kamat na pemang ni unsutaw ikadua udina mga padagalaba kanagyang kutua tilawatil Quran pematiatan kun mga pagariya sa Quran yang kutuba sumimimurize tano maimilalangag tano mga sura na pemetian tano pemetian tano nagyang kutuba miyaka pia-pia belasan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala kesuina kambu igira di kanu di menayaw sa masjida inanayaw ni sagyang kutua kamat na tedin tadmini ron swalla anta ka pemangani kanurun anta ka pemetian kanu sa Quran na tigya na pananggilain ka uba ka ayamananian na di maka sugay udi nagyang kutua uba ka kebisi sa gyang kutua mga pedagalebek katasbikil asabi'i wa ghairu gyang kutua ayamananian na adiga di mga rekri anta ka dinga di pakanggegalpo na gyang kaya ayamananian na mga limangka pamana berang-berang na kukutin ka salawas ka berang-berang na ayamananian na keputana ka gyang kutua mga plormat na dingga ayamananian di pelalaka-lakatan anta kawan na samboy akan nagyang kutua samboy yang akan na dingga di panuratan odi nagyang kutua pamana pegaris na kagyang kutua samboy yang aka odi nagyang kaya mga kanukungan ang berang-berang na yamanan na ikidingaw dina di pangakeben canca yamanan niya na matatembeng ka salakaw sa gyang kutua betiatano na pagiwasang kuno tua tigu pamana tigu mga ulama miali kun sa gyang kutua hadis Nabi ini sapariano tu ubatan wayamanan niyan di gita-gita akaw tukang gita-gita sa sulda masjid di tanu di menayaw sa sambuyang na giyang kutuba ini sapar kunanan unabitan wa Muhammad igira aditanu di menayaw sa sambayang tiga na iza kana ahadukum fil masjid amay katigu nabi aswisarkanu na sisi sa masjid fala yusabbikanna fa inna tasbika minas syaitan na ubatigian pamana ubanian di pamana giyang kutua dinan di gita-gita giyang kaya mga limanian kagiyang kutua kang gita-gita ase ko lima na paduto sa giyang kuto udina giyang kuto padanan sa giyang kuto galbe ko setan kauto aya mga pagari ang pinakamapia na giyang kuto babaluy tano aya tano ding gelebekan na giyang kuto mga suguan raktan agama tano agama Islam amay pamang kasutaw nagyang kuto si imatatagu sa masjid ugay na kanaba di menayaw sa sambayang kagidu to mga pagariya paganayro na sutawa kumakadin sa masjid na di menayaw sa sambayang nagyuto pamai ini sa paro nagyang kuto kang gita-gita ugaid na amay pamang kasutaw na kumakadin sa masjid karomi relax kanaba pamana penayaw sa sambayang lagi dupa manian na miyapat sa sambayang na pekaturug sa masjid anta ka magisi di sa masjid na kanaba nguna yamanan yan isa sa paragi ang kutua din yan di kang gita sa giyang kaya mga liman yan sibuto si kutawa pamana miya kasulod ka penayaw sa kamat penayaw sa kamat tiga na faqad sabata anna nabi sabbaka asabi'ahu fil masqun sunabitan wa Muhammad na mialo ya yang kutuba apya kang gegalepo yan agyang kaya liman yan sa masjid si ko kya pakapasadian selam si ko sambayang kenaba ko marata asar kenaba ka di penayaw sa waktu paman namanya pasaju sambayang na pia kair kaden agama tanu agama Islam egira kon mga pagariya mga bangsami asisi tanu sagyang kutua masjid adi tanu di menayaw sa sambayang udi na paman nananayaw tanu agyang kutua kamat 10 minutos na kematan 5 minutos na kematan naubakan wa tigu nabi tanu Muhammad odina sumanga ulama tanu natina ubakanu di pamagistorya sa mga bitiara padsagyang koto mga bitiara si iko kadu dunia kauto ay manana di tanu kun pamagistorya sabab sagyang koto amya panutul agyang koto busa di kapagistorya udu katawan tanu dan tanwai kagyang koto busa sudu katawan ta kagyang koto amati timu numana yung siran sa kamat na upama besku aya pamana aya dina mga bitiarena nagyang kutua kadu dunia lagi dagyang kuto pama antunay kelabaan o dina antuna are mananian na yang kutua kapag istorya pamana makaliliw sa gyang kutua pamana kapaganad o dina gyang kutua kabatiya sa Quran o dina gyang kutua pamana diundi
Pagana din su agama tanu agama Islam. Pamana mga bitirasi ku dunia. Namia panutulu ku mga pagaria agiang kutua lagi duto mga bitira yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab nagiang kutua kekan yang ku nagiang kutua mga pipi aga lebekatano salagi nagiang kutua kap kena o apoy sagiang kutu ama mara itagul la ilaha illallah. Ayaman na yan mga pagaria na pagantiro besari sa amal. Ketutungyan nagiang kutua mga amal tanu. Nay na pananggila itano aki ubetano di makapamagistorya sa masjid. Oy, pananggila antano. Ubetano kebitiara sa sulda masjid tadi tano di menayaw sa sambayang. Mga pagarian na yamanan yan na kebinasa besagiang kutua mga amal tanwa mga pipia sa lagi nagiang kutua kap kena uapoy sagiang kutua mamara itagul. Mealui pan sagiang kutua mga hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigyan anna al-abda fi salatin ma dama yantadiru as-salah wal malaikatu tastaghfir lahu qautu. Miakala labala sa kekuatanu kagigiang kutuku natigu Nabi asutaw. So oripan sisi isa masjid. Adinian di penayaw nagiang kutua sambayang nagiang kutua adinian di kapenayaw. Na lagi dibuat tigu Nabi tanu Muhammadu mata tagu sagiang kutua sambayang kau tu. Pamana agiang kutu besaka paka untuk tanu aditanu di menayaw sa sambayang. Na ayaku kumanu tu mga pagarian na lagi debu sisi tanu sagiang kutua sambayang. Belasan tanu ro besari mga pagaria si agama Islam. Na sukum pensu mga malaikat na ditanu iran di pamangani sarila. La ilaha illallah. Miaka pia-pia besari agiang ka iya kagagenek sama segit. Miaka pia-pia besari pagari agiang kutua katembi sama segit. Di tanubu ditembi sagiang kana na mga lala na pekasukat tanurun sa mga rarata. O di na di tanurun di masurat. Dia masukat agiang kutua marata kepakayap kedusaw na agiang kutua mga bela amata tano. Agiang kutua mga tangila tano. Di na agiang kutua mga bitira mga rarata. Na tumuwaki asitanu din bismaka kakadin sama segit. Kaya mana niya na lagi debu sisi tanu sagiang kutua sambayang mana lagi dikabudi panak manambayang pagaria. Nasopan sumanga malaikat na ditanuran di pamangani sarila. La ilaha illallah. Miyaka pia-pia. Miyaka pia-pia. Tiga nagiang kutua balas ay pembegay raka wallah sagiang kutua kagagenek ka sa masjid na ubang ka tigian ilang Uway ubang ka ilang agiang kutua balas. Sabab mo sagiang kutua di kan bibitiray sagiang kutua ada kagidaki pantagian. Isad na upama giang kutua kinang kata gira sisita sama segit na berang-berang na istorya. Istorya si kuya mananian na giang kaya kang gubernur, giang kaya pamana minita burum na giang kaya di kan bibitiray sa giang kaya mga panabang mga ayuda o di na susala kausan. Oy, berang-berang giang kutua anda ni kapakatuna giang kutua dua katao na miag istorya siran na api agiang kutua pamana kepansini api agiang kutua punya pagi surya iman tu na pergi surya yang peman mapita na mapita umpamano tu na pergi surya yang peman na gitu mga pagaria na gitu Peter Nabi tanwa Muhammad kenia nagiang kutua mga pipi aga lebegatano sa lagid nagiang kutua akap kena o apo isagiang kutua itagun. Oy. Na emanan yan na pananggilan tanuanan na iwasan tanu mga pagaria. Ayan na mapya nagiang kutua betanud nakip betia sa Quran. Nabatanud na kay ditudin tadumi su Allah. Nabatanud na kay emanan yan na pemangni si ko Allah subhanahu wa ta'ala ikalimutanun yan. Uway. Amay kong kasubilal na kumamat. Paman nagumiraw Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Paman nakumiyamat subilal. Sagiang ko to kadaka matis sala. Andun ni kateron yan si ko kadaka matis sala. Natigyan na paman na tinagkadin. Kau tayo ko nakatindag tano. Na amay ka makagiraw subilala kadaka matis sala. Kenapa kung ayakatin negitano na andin ni kagiraw bilal Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Ayako nakatin negitano na andin ni kanagatano si ko kateru au bilal sagiang ko to kadaka matis sala to kadaka matis sala. Away. Kagi kon sunabitan wa Muhammad nagyuto idinian dinggalabakan. Wa in kumta inda badi'il ikama fala ba'sa bidzalik. Kau tu upama kung kusutaw na ayakatin deginya nagyang ko to
apa mana pagpunan denu bila lagi yang kau tua kamat na da atiga na problema na kau tu da bisa problema oga ina ayat na tara lebih nagi yang kau tua si ikato mindeg sagi yang kau tua kapagiraw niya nakadeka mati sala kagi to ko ni kaptin deg unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuto kon amay ka sumamum napkilay niyan swayamanan yan na imam. Kau to amay nakagi bida-bida kepakaya sumangala masjid na dingga mailayag yang ko tua imam. Kepakaya yang ko tua mga masjidan wa pipira ka andena. Susababa na dinan kilay su imam udina susapuro na dinan mailayag yang ko tua imam. Natiga na fa in kana la yaraw halal ikama fal afdalu an la yaquma hatta yara. Na kailangan ko nagyang ko to aman negetan wagiang ko tu kadqa matis sala oi kadqa matis sala mga padero mga pagaria mga bitiara natigyan na kailangan si ikutaw nagyang ko to si imapad o di na makaseep sa gyang ko to paganaya saap na isad na ya sukadaklan na miyam sakwari mga pagaria mga bangsa misi ko agama Islam adita no kebebay anagyan kaya sa apa paganay ditutulod da suaya mananian na mga maamum sagyang ko tua kapsungiran sagyang ko tua paganay sa apa tunay man iniat tanuro sagyang ko tua adita no su sagyang ko tua paganay sa apa ayad bisa kabayar katano agama nagyang ko tua kapakase petano sagyang ko tua paganay sa apa oy ilayang kakagiya pa mana gip kin kata siko kadakalan adisiran kedin sagiang ko tua paganaya saap ipuno kan sagiang ko tua kapakasul dagiang ko tua sembayang na di mangilay-ilay na anda ni kapakapangilay-ilay niya na si ikumya din sagiang ko tua apa mana na sagiang ko tua leku dagiang ko tua masjid o ay runun paguntud da asung sagiang ko tua paganaya saap tigyan na panagunta manin kagiang ko tua mabalui asika maapad sagiang ko tua paganaya saap kasukun sunabitan wa Muhammad na miyat teruyan law ya'lamun nasu ma fin nida was safil awal upama buat tigu nabitan wa Muhammad kasu mga tao na katawanira nagyang ko tua kalebihan nakalaikipan tagagyang ko tua pamana kapenanawagakinan sa masjid agugyang ko tua paganaya saap tanu dan tanu katigu nabiya paganaya saap na upama ko ayabu ukit agyang ko to pama kakekuatan rodina mapetano sagyang ko tapagan na sap nagyang ko to pa makabunutan tano saripa na bubunutan tano dun saripa miya kalalaki mga pagari ekipan tagagyang ko to apagan na sap so ayad na mapia nagyang ko taron tanoron peka pamana di makasep oway gyang ko to ro tanoron di makasep oway tigiyan na pagane tigiyan na khairu sufufi rijali awwaluha Pitero nabitan wa Muhammad ayat tigin na pinaka mapia asaap umanga dato nagyang ko tua paganay ron. Gyang ko tua paganay asaap. Tigian na panagunta maningka agyang ko tua kapakaubay ka sa agyang ko tua imam. So kung sunabitan wa Muhammad na ayakat teruyan na tigian na liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ayat tigu nabi yang makaranirakan sa agyang ko tadinya ni kapagimam nagyang ko tua mangalar kanoy. So at tigu nabitan wa Muhammad dinian di teron si ko mga sahaban yan radhiyallahu anhum. Yuto atigian si ko makapantag sa agyang ko tua mga dato. So manatigian suaya mananian na makapantagun si ko mga bai. Kata miyaw ma suaya mananian na arakiro na mga bai. Natigian na fasaful akhiru min sufufin nisa afdalu laha. So atigian su mga bai nagyang ko tua kapusan o di nagyang ko tua kapakaurira sa gyang ko tua saaf nagyuto at tigu nabi o di na tigu mga ulama imapiyakiran o di na tara lebikiran tigu nabi tanwa Muhammad wa khairu sufufin nisa akhiruha ayat tigian na tara lebi saap o mga bai nagyang ko tua pamana saurian susaap o mga bai gyang ko tua su mga dato na saunaan nagyuti mapiyakiran su mga bai na saurian agyang ko tua mga bai kagyuto at tigian ni taralbi kasu mga dato na aniran pamana lian na zalika abadu laha an ru'yatir rijal kagyang ko tua tigian ni pamana su mga dato na dira na pekilay agyang ko tua mga bai dira na pekilay agyang ko tua mga bai tigian na ayap na pamana kailangan na dimanggelebek o mga tawa barasambayang nagyang ko to kapag importante ran sa gyang ko to kapakatitu saap na isad na ya pamana
pamana isadnaya aditano panami penggulalan agyang ko to kapaka tititua tano sa agyang ko to saap. So Nabi tano Muhammad na ed nakataroy na tiga na sufufakum pakatitua ni watigu Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam so saap kamata agyang ko to kapaka titua kapaka pamana kapaka uuntula sa agyang ko to saap kababaloy niya na pamana pamana agyang ko to mauntol udi nagyang ko to makatititu na padebesuto sa agyang ko to katataroto pagyang ko to sambayang paduto mga pagariya sa agyang ko to katataroto agyang ko to sambayang kailangan sira tano agyang ko to kapaka titua tano sa agyang ko to saaptan uway so kung sunabi tano Muhammad na pamana pitero yan si kung mga tao adisiran sa pia hadiran pakatitu nagyang ko to sa apiran nagyang ko tatigo Nabi alato saunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum pakatituan ni watigo Nabi so sa apio anta akabad no pamana udini watigo Nabi pakatitua na naswallahu subhanahu wa ta'ala na di pakapbida-bidaan niya nagyang kutwa mga buntaliw la ilaha illallah di biska pa kay mga pagariya ubatano di pakatitua agyang kutwa mga saaptano. So mga pagariya si tano butema na agyang kaiyamanan niya na di tano di mapamagusay miya kalalad na yan dewan wagamatan wagama Islam miya kalalad na yan dewan wagamatan wagama Islam na nagyang kutuba asumya kuwatanoron miya nagtano mapia asuguan wagamatan wagama Islam na nangelebakan tanwaki way ngelebakan tanu ka para pamanasitan ud peta patay sa giyang kaya agama wallahu subhanahu wa ta'ala isusugu yan sira katan wagyang koto mga pipia paparangayan mga pipia ada dabiatan sa giyang koto pamanyan kakakadantano sa masjid uhay gyang koto man amyang alitan wa mga rarata di ka pa kaya dinggel lebekan muslim lagi gyang koto akan bibitira sa masjid ada ban yan kipantag ay mga pagarian na pamana istap tanu sadaan uhay ego na katanuanan na itap pala katanuanan ka pamana kelengan yan aki mga pagaria gyang koto mga pipia amaltan uhay pagabinasa pamana kelengan yan gyang koto mga amaltan wa mapia so bala-bala sang kanurun wallah bala-bala sang kanurun wallah sa giyang kaya kaya pamakinagyo kaya bagay niyo sa oras panganintano si iko wallah abad na ya pamana kebalo ya puna na giyang kaya ditano di kapaganad na takapan rakatan wallah giyang kutua balasyan o di na giyang kutua bebaya sa giyang kutua kapaganad sa ilmu balasang kanun wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.